Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 32. Ipakita yo ti panagraam yo kadagiti lalakay ken babaket. Respetaran nyo ida, kat agboteng kayo iti Dios. Siak ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dora, nagunin ti kampana iti simbaan. Sige, kamakamam ti umuna amisa, Edgar. Katsikangay. Kas iti sigod, mapan kumanan digusan ni Nanang, sumarunong akton. Sige, panawan ka pa nga rod. Sige, iti sumarunong ton amisa ti papanak. Inak pa'y digusan kan ilabaan ni Nanang ijay balayda. Sika mo ti masabat ko, Dora. Apay ka di, Manong. Mapan kay jay balay dananangan niya. Uwan, Manong. Mapan ko ilabaan kan digusan. Amok ti planom, Dora. Iso nga aramidem ti kasta. Takayat mo asika ti pangtidan ni Nanang iti kwartana. Anya? Anya ti kunam, Dora. Adaak man na Nanang, taumay kayo digusan. Inton maminsanan. Saan? Masapul nga agdigos kayo, Nanang. Madaken ka, no nagagat ka nga umay mga asikaso kanya. Win, Nanang, sa anak to amauma kada kayo. Asikasuan kayo lata. Ay, nakitam ka din ni Janos, akabsat yo. Di pa'y pulos imay dito'y. Nagsabat kami, Nanang, sakbay nga umayak dito'y. Naimbag kayo pa'y ni Ramon. Taom umay kayo. Hanggang iso kat saan. Di kay madanagan, Nanang. Tadaak ang mga sikaso kada kayo. Ibagayon to man taumay dito'y. Mailiwak ki jay kabsat yo. Wen, Nanang. Manong Ramon, mabalin ka di ada kayo laangan ti mangibaga iti imbilin kanyak ni Nanang. Sige, siya akong ti mangibaga, akayat ni Nanang ang makita. Mabutengak ngamin. Kagura na ti panangas asikasok kini Nanang. Gaputa pagarupan na nga adda plano. Dahita nga rod ti Jack kayat, nalayang nga agsaw. Uray kumamot no adda kinapudno na. Awan mat nga rod, Manong. Iso siyak, sana ko na mapan iti ayan ni Nanang. Nang runa ti asawak. Ngamin mabutang iti mabalin asawa ni Janos. Sana bali kumaa. No asikaswanda na imbag ni Nanang. Ngam saan mat nga rod tabaybay anda. Ala, di mo ni kaskaso day Jacob sa Dora. Aramidam kit diti amo manasayat para ka ni Nanang. Wen, alangan mo't abaybay antayo ni Nanang. Baga ako natangkin mo ti ulo na. Naturay. Kaputa ko na kat iso ti inauna kada tayo nga kakabsat. Agul-uli makaklatan. Adamot nakamdan. Imayak, Nanang, taimbilin nyo kano. Ken aday baga kada kayo. Anya kumaday jay Janos. May papanday to kini Dora. Apay jay kabsat yo. Tapno ammuyo. Iso akanayon nga umay ditoy, tawan makukwarta na. Sisiimen na ti kwarta nga iduldulin nyo. Isuwat lagay am akanayon akauten na ti bulsa dagiti kawus ko. Numapan na ilaba. Dinuminggaw nga umay ditoy. Nagananad kayo kan kwa na, Nanang. Ammuyo metan da Dora kan ti asawa na. Agraraman da kita. Ay, una yan ti aramid day jay akabsat yo. Kunada a Kristiyano da. Akanayon da makimisa. Ang saan da matabumaknang. Agpatinggada laeng dita. Ay, iso apinaayaban ka, Janos. Tasika ti inauna kada kayong anak ko. Kayat ko wasakbay a matayak.
Itad kon kada kayo titawidan nyo kanyak. Ay, ket adda kada kayo dayta ananang. Ket ti may bagak. Da kami lang kini Ramon ti patawidan nyo. Tada kami, lalaki kami. Ha, No ni Dora, ure awan ti tawid na ta babae met. Ti asawa na ti makaamukin kwa na. anya. Ket no matay kayo, ket addan to kayat yu adawaten ken kwa na. Di na kay tumot lang ikan dayjay. Ta sana mamati iti kakasta. Ta Kristiyano dakit kanungarod. Ha, No da kayo ti matay, ket agparang to ti karkarmayo kanyak. Dumawat kayo iti baboy ama parte. Wenno anya dita. 100% nga ipaay ko. Ngem no dadura, awan nanang. Domingo manan ita bagat. Ngam sa anak nga umuna ang makimisa ita. Kaduan ka amapan ije balay dananang sa atan tumakimisa. Agyaman naklakay. Sige, doa tangarod amapan. Nasaysaya at matlaeng no agiddan ta amapan makimisa. Sa bagay, husto ka. Aday ta, nakadigos kayo nanang. Panagkunak, mabalin min ti agawid iti asawak. Tamakimisa kami pa'y. kasta ka lay. Sige, mapan kayo garudan, Dora. Bey, sikamot gan, Dora. Masaya, tada ka. Wan manong, doa kami iti asawak nga da ditoy. Apay ka di. Kwa, ita ngamin ti... Bayamon! Agawid ang agasawa, Ramon. Manong, Sige, nagawid kayo iti asawam, Dora. Da kami ti makamo ditoy. sige, katagyaman naktada kayo ditoy. Mapan kami nga rudan, manong. Nanang, mapan kamin. Alakit din, kayon. Tama nga numala daw kayo iti misa. Abay nga dapay lang imbati o asan ni Kwayo, nanang. Tinabati asolar, kan balay, kat para kanyak. Tasa anak pa'y mat anatay. Anya, Ambuyo mat anagado dagiti pamati, kan anungan dagiti lalakay iti ili tayo. Numadanon to ti aldaw, akasapulan nyo ti mangiparwar iti magastos a kwarta para kanyak. Ison to day tati usaran nyo, tapno di kay tumarigatan. Bakit? Inalamat kanugayam da manong Janus kan manong Ramon titawid da. Anya, Pinaayaban kanu ida ni nanang idi Domingo. katno adda tamat ijay. Api ngay, tawan imbagbaga ni nanang. Diyak amo. Tinasaya at damagam to kan ni manong Ramon. Damagag tuman. Kaslang amin sa anak amamati. Api ngay, tawan bingay ko. Siguro akat dagiti lang dua kakabsat mo ti pinatawidan ni nanang. Anya. Manong Ramon, Manong Janus, pudno ka di nga inteden ni nanang titawid yo. Wen, Dora. Api nga awan kanyak. awan tawid mo, tababae kaket nga ro, Dora. Anya, tita kayon. Kita, man, no kanayunen na pa iti mapanitayan ni nanang. Itatanamuan nan, ngawan mat gayam tawid na. Simot ti kapsat ta, Janos. Ibingayam pa lang iti tawid dayjay. Ah? Kat no Kristiyano day iti asawa na. No addan turigat tayo iti ina tayo, nga ibaga dagiti lalakay dito ili tayo, awan maitulong da kadata, Ramon. Sana baling awan tawid ko, lakay. Bagat, Saan alapod day tatap no maikat ti panagtalag ko iti Diyos. gusto ka. Tulungan naklakay. Ikararag mo mat. Asapay lang kumata saan nga umdas day ta arason. Tapno maikat ti respetok iti inami. Namnamaam dayta, bakit? Dakkel ti panagtalak ko iti Diyos. Asaan na abaybay anti dumawat iti tulong kan kaasina. Agyaman naklakay. Uray awan ti tawid mo. Respetuam kumalat ti inam. Ta inam kat nga rod. Wan lakay. Talaga akas tatyaram ita.
Nakarukrugitan ti silit ni Lola, tatang. Apay, sana napnapan nagdalos ni Dora ijay. Saan da ka no pa'y matanapan ni Jay, tatang? Awan laturas ko ama pa ni Jay. Sikan ti mapan, Lenny, no kayat mo. Diyak kayat. Da kayo na ti mapanagdalos. Anya? Oy, babae ka. Di mo amo ti agdalos. Di ta kayo man langan. Nita. Oy! Agsubli ka dito! Ay, pinanawan nakit din. Liklikan yung aminti agsaw iti kakasta balikas na maminsan. Sana makatulong da ita iti parikot nyo. Kung naklayang mata mapanagdalos, ngam di na kayat, iso masurunak. Bayamon, siya kung ti mangibaw na iti asawa ka mapanagdalos iti silid ni nanang. Kan di gusto nanto. Inton sumaro sikan tumet. Ay. Awan ti oras ko ama panijay. Anya nga ta, no agbirok talangan iti tangdanan ta mga sikaso kininanang. Anya? Sigurado, saanin nga asikaswan ni Dora ti inatayo. Di tayo mapabasol no kasta. Siyempre, agsakit mo't tinakam na. Kumusta kayo, nanang? Ay, kastoy kulatan Jack amo no kaano ak amatay. Di kay kumaagsao iti kasta. Ikararagyo kit di nga umimbag kayo. Dora. Pasensya kayo, nanang. Ta sa anak ko umay idi Domingo. Itala ang anak ka umayak. Tapno digusan kayo. Aglabakan agdalos dito'y siladyo. Ay, sige man nga ro, Dora. Ay, saan apulos nga imay da Janos kan Ramon? Anya? Ni Ramon. Ni bakit na timbaon ng imay dito'y. Hanggang... Ngam anya, nanang. Ay, sa balilata, ti panangasikaso ti kaskada kayo mismo nga anak ko. Ala, huston. Di kay agsangit. Taaddaak mo't nga anak yo. Saan kayo abaybay-an, nanang? Dora. Uray anya ti mapaspasamak. Ina kayo lata. Kit aywanan kayo agingga akabalag. Asino ayat akin manok iti dahita. Uray la matitilang tila paayag ko iti panagtaraok na. Sak, nanang. Mapanak pakipalot itang aldaw. Naimbag pa'y tamasi kaso yu ti makipalot. Ngam siyak nga inayo amasaksakit. Didak pa'y masikaso. Unay matan ti kastoy abiyag. Hindi kay pa'y lang amin. Ay na! Una yan ti kasta nga ugalim, Janos. Addaak man ni nanang. Nalpas kayo ka din anangan. Inyalaan kayo iti prutas aka ninyo. Adamot bangus a ginatang ko. Amok a paborito yu daytoy. Iso ti ilutok asidaan nyo. Naimbag ka pa'y Dora. Tamo nak nga asikaswen. Kanigatangan iti paboritok. Ang abay jay kabsat yaw abastos. Asino, nanang? Ay, ni Janos Ay, mangirurumahanday jay kabsat yaw. Anya? Mala, gusto nanang. Di kay agsangitan. Baybay-an yun dayjay. Saan yun apanunutan? Nakulaapan siguro ti panunot da, nanang. Amo, intay yun ti tawid da. Siyak laang ti awan. Ngam di kay madanagan, ta saan kayo abaybay-an, nanang? Dayawag ti kasta ka panunutam anak ko. Nagimbag ka. Nanang. Di kagdanag. Dahito'y balay kan solar. Ited ko kan ka. Agpaiso, nanang. Wen, dahito'y tiited ko. Apakalaglagi pam to kanyak. Agyamanak, nanang.
Kunak no talaga nga awan tawid ko. Ay, katgapo ta na panagnagak ti kinasayaat mo nga anak. Nayunak tupay iti kwarta, titawid mo. Anya ti kunam, Dora? Awanan ni nanang. Yun ko kumatiar mo sarna. Ngamsaan matgaya man nga mga anges. Anya? Ala tawagag ni Manong Ramon. Ipakamukan ko ang awanan ni nanang. Bye. Ni Nanang? Awanan? Pimusa yan? Oh, sana mabalin. Saan? Awanan ni nanang. Dora? Ngamamong ka di nga itinaudi ang panagsarita mi. Uray saan mo ka no araraman. Ngam napatagkalatakan ko na. Napatagtayokan ko ng anak na. Nanang? Pakawanan na. Sana nasaya ating pagpakitakan ka. Pakawanan na. No kumatay na iwanam mo't ni nanang idi si bibiyag pa'y. Di nakarik na kumamat iti pamatag mo kan ko na. Nanang, pakawanan na kuma. Napatagtayokin ni nanang. Isong amok napakawan na kan manong. Alang arod, asikasuan tayong tibangkay na. Kat siya kung ti makaamoy ti amin ang masapsapol, Dora. Uray di taman lang nga may parikdak ti panagbabawik. Iti mati nga impakpakita kininanang. Ipatag tayo, dagiti naganak tayo. Kat iti panagkapsot da tayo kumanga anak, ti ad-adda ang mga iwan kadakwada. No kasta ti aramidan tayo, supapaka na tayon tumati Diyos nga ama tayo. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.